Mwenende ni wende kawimilasie kunengane mawoni yulua maendeleo ni unduwaili tena ni haki yaku. Kalima mwingi measia na azuma ndeta mpaka mbungeni Kitui maona speaker katise kinengo amatabye nikiokupengesa uthukumi Kitui. Na serikali ya kaunti ya Masaku ni anenga aili ndo ya Mbemba mboso na ndengu imebange maminenza mekalai mabunie. Vilingi wa Mauvoo. Twambesi mweki wa masavu serikali na umbwani metumele mithuku ya mbesa dhini wa budget ya mbunge ya kaunti ya Masaku na muno dhini wa melati kebadhukanio itena uuniko kwa uthukumi wa MCA tawalanio wa shilingi milioni 15 wa kuthoa mio ya kukota malenyo kana gym kambuni wa kunaigisia mbunge etutoma na ingi ya kuti ya kiwututoma neto kati wa metumele ingi mithuku ya ilovia kwa na nzama ya mbunge ya seneti ya wiki wa masabu bena utongoi muthuku dhini wa metumele ya budget ya mbunge ya kaunti ikwisila kwele lucha mbesa mivango ni ute wa vala ya ilite kutumika Benjamin Mwaka na kutueleza. Some of the staff members. Mbunge ya seneti ni aweta idhwa iswania kuvata mbunge ya kaunti ya Masaku mbesa kumana na metumile mithuku ya ilovia ila idhia wa hiyai wa kila mwaka. Zama mbunge ya seneti ya wiki wa Masafu CPAC iweta ni mutuo wa mbunge ya kaunti kwelo lukasi ya mamili mbesa maunduni meute na vata ula mbesa siya iwa na siya sukumwa ni seneti. For settlement of pending bills. We got 36 million and okay, we did not use all of it to pay the pending bills. So we stand guided by the committee. We seek for guidance. What was it used for? Actually, it was used for operations. And that was your pleadings to the Senate, which is on record? Yes. And then you went and used it for operations, means mandazi, tea and coffee. Now again, they are coming back to the same Senate To ask for money. to ask for money when we should now be talking of 10 million pending bills if they paid the 37. Tuyana na livoti ya mwiki wa Masavu ya mwaka wa ngilile na 19 ngilile na miongweli haundumwa na ngilile na miongweli kufikia ngilile na miongweli na imwe bewa shilingi milioni 300 ilasi avadhiwa mbunge ya kaunti kuyewa madhie yani pending bills binge ne ilasi ya usilwa makwani sionole ilu ya maunduni kwa thukanyo takuseo viviangali haundumwa na kuivya insurance na kutia ngalama ya pending bills idhiendea kuambata utuku na muthena. There's still a problem in Machakos. In fact, you will see a related problem with what we saw with the executive. Because out of the 47 million that is listed here as outstanding, 37 million of that is legal fees. We have asked the lawyers concerned to at least go for taxation so that we can have some supporting documents towards these bills that have been pending. We give you the money, you do your own things. You give your child pocket money to go and buy food in school, they go and drink alcohol with it. What do? Does he just come back and say that in future you stop until things change? You must do something to protect the resources of county assembly. Because I think it must be made very clear that we would not be very, very eager to accept a revision of ceilings for Machakos County Assembly until we have some commitment that something is being done to protect taxpayers' money. Nosi kaloni sianza mai vamona mbunge ya kaunti ya Masaku vala kumbuka kana shilingi milioni 15 siatumikie kudhoa mio ya kaunti ya kukota malenu yani gym. Wala speaker wa mbunge ya mwandu an kiusia wala smika kuelesia vata wa mio indi no thukumi wa ma MCA. I have gone to some of the most highly prepared, most highly well done gyms. You spent 15 million to buy gym equipment. Which equipment is this? Perhaps I would ask the accountants to mention them, perhaps. But we do have a gym. Mavuvi hangi mawanange kwa mbesa na alanza maya CPAC ya seneti ya umbwanya
ni kukonya kambuni na ila cianengetwo thukumi wa kunai chekigu vamwe na ndivi vathokana mio kwa ikundi cia ma MCA undumwe na maspika yani County Assemblies Forum CAF ila ni shilingi milioni 5 kila mwaka. Then you find you've said these people were supplying water bottles. 2 different companies, one is supplying water, one is supplying bottles. The supplier supplied empty water bottles because then we used to buy the water from the water vendors, and we used to once they bring the water, we give them the empty bottles. It's like we were exchanging the bottles with the water with the empty ones. The normal practice. What are you saying? Why would you receive water from one company and another one you just supply bottles? Why didn't you tell the water company to supply the water and you pay with the dispenser? Okay, Chair, we realized that we had a challenge of getting the empty bottles, and that was that's then the decision to buy the empty bottles was made. Madam Speaker and Clerk, I know the things you are talking about, you are not in office, but right now you are in office. Check all the records. Let's follow the right channels. If you can't do whatever is needed to be done, bring it here to the Senate. We'll catch up with the people who did it. Vilingi wa Mauvoo kumava mbungeni ya Senate ni Musino Ilovi nye Nita wa Benjamin na Mwakam. Ene nthini mende kako yumilia nthini wa sikala usia kunengana mawoni kwa mwaka ukite wa kinandu kuli ola umwene MCA wa ukia ulangine munini wa ndongo ya lani ni mbungeni nthini wa chathi kimweki cha kimusi kwa ukia engineer Jackson Ndolo ingi ni waweta kana pena uneko kuthukuma na serikali wa Katita County ni kwithe wa kinandu kinene cha maendeleo kinthini wa serikali ya Katikale mchalo wa Mutonga tueleze. Munini wa ndongo yala ni mbungeni ya makuweni engineer Jackson Ndolo ni wawetakana amuma maendeleo la maendeleo kusewa ni kuondua enende kukwata na kuimilia nthini wa masasuma kwa samawoni yulu wa melati ya maendeleo ila meenda serikali wa kaunti uthenikie kuwa kenda mwaka wa kinandu wa ngilile miongole na 3 na ngilile miongole na 4 enende kuyumilia kwa wingi na kutoa agenda cia maendeleo nthini wa public participation. Hospitali witu wa Mukuyu ni baje tuna 11 million ila si kwaka outpatient na theater hospitali witu wa Mukuyu ni ukia ward tuina ina mbasari nye mwene nineke 3 million cha utele ziana ila si itu iko atembasari paya pitu soko wa Mukuyu ni nitunakie modern market ya 42 million anduma kwa mokia ward you tuende the next financial year kwa una mwita muke tuningane miradi tafadhali ukai ni kenda tuningane miradi alafu kwenda mungu kumwe. Kavitane kauna wawetakana serikali munene ni wewe na kikavu kinene kina mbesa cia maendeleo na kukwenda ndongo cia makuweni kuthukuma kwa vakuve na wewe ano na serikali wakati pa ya serikali ni nene patito 85% ya resources ila tuinasio na toa leo liga itina watongo yatu na nengi we mbaitu nito kuende yanakwikata na kuumea. Nito ushukuru sana kwa rais wetu President William Samoei Ruto nundu wake uneki na kuona atongo iange pa makuweni kaiti tuinaendelea mwangu tuinabuteti kuma bae zaui kilika lamba matona. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kaunti ya Makueni. Ekali mwingi yume asiani meutembea muvuka mubisine manene ma account ya Kitui komanda usungio yulo wa speaker wa account ya Kitui Kevin Katise Kenengo ulame kwasi wanangete uthukumi account ni na kutuma mamsi yamwe matapika mbungene ekali ayume asiana mayiti laki kiende nondo ni mekwenda maendeleo itina wa miaka 5 ya kulia kukwata maendeleo Lina Mwana na kameweka mkutano ni umula watu wesu wodi na Kivu enenze ani maweta tameno dhatu mwingiti na budget ya mauti ya wenda supplementary budget kwithaita na vitu kithombikia iyo kumana na ngusa niso ila siethitwa wakati wa memba ama bunge ya kaunti Kitui. Netu proceed mpaka pa bunge tuitabwe budget yo ile vitu kithomiki nundu ile kila tukwenda twenda lukumi ituna lilo lukuma miaka 5 kutu ikwenda kulia lukuma miaka 5 huu ni tu makule kwandaya ni mabe tukirinya mwetu tuthukumu no ethwa na obu muno miaka 5 tuthukumwe
ende kindu kila kituzengijeni zibika wake twi county nondo uthuku mino toka njibe na tweka izabu no mpaka kila mundu akethwa ndio tichake nondo zibika zino ebanya na zibika no wenga abana no we maemuzia na kila ndonyo weta kula kwa athiu maemuzia mathi na niu miaka 5 athala maemuzia mokie menuka na maemuzia ala mobo ngwe nimogite kwenuka itwezeka kitu assembly ile toyothenia andu makitwi kwesela kulia kuvetelia bili la siali tikwela sivetu kithitwe itonenge kinengo warning ya kana within 7 days maleo vetu kila kindu maendeleo mende kitwito ndo visit wake personal iwito public na nithietu kwenda maendeleo enenze aane maweta tameko saitambea kumumali ofisini speaker uwa kitwina ulame uweta tabotongo iti konze uthukumi wa county wala mathingilila kana meetela uthukumi wa governor wa county vingiswe abo bizine kitwi kondi tukitie tandu ma mwingi na ma kitwi kondi ala menembe tumegishwa kana na kundu obizine no ma obizine teko kuthini andu kwa chano kumi andu ithie twe bangie matuko mwanza mathela etha we mundu mundu kana je wendi witu kana wa mwenezo wa kitwi kondi na nundu tuna anu imyaka 5 kinengo na twezi kindu kianata ndwe tuthini kana maundu ndwele obetukethia Wachauni mama tulamutia mama MCS kwa kila maweta tamolilo ne wea wova la mekuelesa kana memba ame na udhasi wako thukuma inenze mateusiwa ni mundu na wiva munene twithino nunguri wa ma MCA pakashikashwa mendie baya nundu ni motabie kindo ivita enenze twanyubie ma MCA ni wakana tiwo twanyubie ma MCA eri twanyubie ma MCA aya maitu kekani mendie kuthukuma ona kinengo alea andu asumele akututhukuma nundu ni mama bitu kirasia meo ya baya mbunge ni wakana tiwo lakini ndo akwisa kwitha mendie baya manengo kashikachi nini mabanga kuthosia mwenenzi kwisa kwitha baya mwenenzi twetelete tuthukumwe ili bo mendie kukwanza kwambobonia mabumo tukamanya kungu round katika ward sionze sia Kitui County na twanyunga wiwi na tukokela tukasa ma MCA either MCA tukutumia balotho kume niwe mwenewe enenzi thionze katika ward la tumeta tuiruka na tukwasi ndo thukuma inuka Wachauni mamwenda speaker kunenga moloto wa chama cha Wiper Ndaya kwa kumatangasa tongoi bungeni ya county ya Kitui etha nikikie mabandiliko kia bandilicho tongo ivo bai mundu waili oleana no tongo yetu kou andola mekwatime oleana no tongo yetu etha imakuwa matakuani ona imedesign kuma kiamani kia Wiper na mundu ojo katika ward yake avya akulie kiao akule kidela aza kuwa ikedwa no sawa sawa lakini Wiper kama imefanya mabandiliko wa accept amu lile imetoka kwa Wiper. Kuripoti ya Vilingi Mauvoo kuma Mauvoo mwingia katika kaunti ya Kitui Nilina Musangi. Muyumbe wa yata Robert Basil ni wenda enenthi makivingo ni yata na lamanzuki ni masinga kwikalania na Mauvoo kabindane kala metelete ngusanisio cia kitheka cha kuthaukia amanyo skulu ni wanzuki ni secondary masinga kilaki scheme D ngaliko ya yata kuthinikiwa aiweteta kina uniko kwa amanyo isio ni isiele alamasomea skulu ni DCC wa yata Lilian Njagi na ke siata mande na kusobya nzama pamwe ya kuthinikia thina nekana kutwesila wa vamwe Ben Musau no kutwalase Indini wa umbanola wimaitete vamwe enenthi makivingo ni yata na ala mazuki ni masinga na vala mumbunge akilio mbunge cha yata Robert Basil wamenda enenthi kwikalania kwa Mauvoo kabindani kala metele nkusanisisia kitheka cha kuthaukia amanyiwa skulu ni wanzuki ni secondary masinga na kila scheme D ngalikosia yata kuthinikiwa aiweta takina unika kwa amanyiwa isioni ithisieli na ala masome ya skulu ni oyo yana ziangalikwe na ziangalikwe sio nde isome aba isome ya skulu kila tuendo mundi ni Mauvoo tuikwenda ando mailonzania kana medikele ando mama kongethania tuenda ando manene awazia wiva lakini kwithwa ando ma ngali skulu maka kuli ando ma yata batumie kiwanza nitwaile kumavara kweli ando ma yata imwaze tubatuma batema itha ukiaziana itha ukiaba so long as ikuthauka tikumaanisha ownership tuendete imwe nundu kila kithuku nikisio takwa kumundani mundu akakilogere wa muthogisia imae
na iza kuoza mathangu ayuve na kitheka ute zaitwa amathokisie ciana itumie kiwanza matumie kiwanza kila kithwa kiki thuku ni makezo kila ni makoza kitheka cha andu mayata kimia okinikizi kiki kizioni chaya kumela mambe akwete chau thinotevo na itu ikwenda thina Ongi Basile weta mivaka ya sub-county ithile taisiwe ini ni maitha maikonia masavea na atongo ikuma masinga ni kana kumina ngusanisio ithi. Risia mazinga wale vikete, wala yate vikete, isu ni clear. Na savea zila meuka ni meuka matunenge chau, matuelezi matuye yate vikete ba, ate ame mundu kwethwe na thina. Na maeleze maze mazinga mavikete ba, mavikete bana. Na wendi wakwa ningwatanio yituta akamba nundu ithio nthe tukwatene tukanewa ndai ya muno kutetu na ikanite manu mbemwe iza sawa na vela bea ivu andu mazinga na yatangethe amakwatetie kau nundu mwe andu inyomwe na naumwe nuka na mbeu palamwe ikenda kuma butu ze naomba nonge twina mumbunge wa masinga na twina andu alangi makonetie kimu nena nisi na KDCC wa ya Talili Njagi weta tameko savia nzama ya vamwe ya kuthinikia thina uyu ni kana kutua sila kwa vamwe both the MPs, both the MCS, the county government to be in, the DCs ama sub-county security teams ya Yata na ya Masinga ikuwe pamoja ndani ya hii maneno tukae chini tuongee, probably tuweze kuitana tusikie maswala kutoka watu wachache wawili watatu na kamati zote mbili pamoja na uongozi yenu tuweze kufanya decision kwa upamoja iweze kuwaletea the truth and the facts ambazo zinafaa kuwa. Lakini most importantly sisi kazi yetu ni ya kuhakikisha kwamba communities wana coexist, na hata communities wana coexist lazima pia tunasikiza maneno yao, so lazima to bring all the stakeholders on board. Ngi kwa Mauvoo Mtongoi TV nyeni tawaben masao Tuithi kwa dane mbua yekwatiwa kuinga na aimi maendena kuyombanisia mbanda serikali ya kaunti ya Masako kwisila kwa muvea wa uimini ya naicha mbeo ya tani ya naimwengole na ile kwa aimi onde kaunti ya Masako kongelanga ngetha walanyo uwa kwa mbeo ya mbemba mboso na ndengu wambeleliwa ni gavana wa kaunti ya Masako mwandu wa vinyendeti ula umya wetano kwa aimi kwende ya kuyombanisia mbua nekana kuukitana na thina wanza ula wethetwe ui mwingi kwa enenthi kaunti ya Masako. Dan Governor wa kaunti ya Masako mwandu wa vinyendeti na nena kavindane kala wa kusiwa kwa mbele wa kunyaisho kwa mbeo siku kwa aimi onde va kaunti ya Masako nuwakulia aimi asu matume mbeu nonesa na kuema umethosya nikenda kuendea na kuenzea nza na kwetha matuno kwata ngetha mbingile ikameta na ivindani ukite kwa uni mukulia kwa ndaia mbeu nino na nengane 110 tons na itina nengiwe ni Red Cross ina fauni tuongelilenge twa nengane mbeu isi sionde tunenganie is more than 125 tons. In fact about 130 tons sia mbeu ilangu nenga andu maitu mabande teikembete na wasiwasi ngaino kutwetea mbua twibange tubande nundu liwo ana wauma mwingi mwikateleme ona kaunti ya Masako no tuthoa tuiyenesa tisawa nikenda withi andu maitu makwata liu mwingi mayu nengane kuyanza kana mayu tambesa nini kwau yene vinda ya kwima andu mathi maime wangini wathingila kana serikali ya kaunti ya Masako nimeende na kuikia mawalino mao ketha kiwu nikienda kuikithikana ivindani ya mbua kiwu kingine cha kethwa na kutethesia aimi ivindani ukite kutwaisya maundu mane ma akuendea na uketha ona ivindani na mbua ikwitha itaendea na kuwa hapa kwa county tutafanya kazi na nyinyi ndio tuinue ukulima. You have heard I'm doing, in fact I did 16 dams before then when I came in as a governor. Kuna zingine pia tumefanya, and as we speak now we are doing more than, in fact there are supposed to be 80 dams. Desilting ni vile tu zingine ziko na maji atungetoa hizo dams. We need to train our people on irrigation badala ya kuharibu nini maji. Na hizo dams tumetengeneza tuweke pia samaki. Tunaelewana?
In those dams, maji ikiingia tuweke nini? Samaki. Tupande miche wapi? Hapo. We can have youth groups, women groups. Yeah? Wajipange, wapande miti hapo. Hiyo miti sisi badala ya kwenda kununua kwa watu wengine, tunanunua miti kutoka kwa watu wetu na tupande miti ya matunda. Nake munini wa gavana ula waneno ivindani yu ni wakulia thukumi onthe va serikali ni akaunti ya Masaku maendeleo kwata gavana Mbau ndini wa kithito chake cha kwailia uthukumi serikali ni no akaunti ya Masaku ndaweta kana vya mumeoneka mena ulelu ndini wa uthukumi wo ninsi na chathi ila ninzi department ya lands nondo mainewa orders ni governor was there. The rest, ndio nondu tito naimbu ya gabane na baitu kabe maofisa matebo. Ati ukaungama ukasoma aba uibendo ko isisi au yethe andebo. Abana, work on that. And your excellency, I've realized even the officers who are here on a makarate waki departments where they are no mome udhukuma. Adwala me ukonenga they might not be here. Watu hawezi kuja hapa na wako hapa. Daniel Mwankela, Mutongwe TV, kumubanza wa mwaka wa White House County ya Masaku. Nene tuma White House tusioka ba studio ni twabika sasi ya kwambo sembo thiumone mugubi tumo thiumone ni tukite ba mabo wange tukumbanesie na tuoka ni tukwetea. Musese witu mwendwa Mutongwe TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iko kwa Mauvoo mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongwetv.co.ke. Mutongwe TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Mauvoo maende mahali ukete na iwinda na nzeve. Kwi Mauvoo alama etawe ni mawidhi luluko angi makakwatanua na ve ala mundu siawa namo. Kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wa sivitali. Kweli kwi wau wita wakuowa. Kilungu cha uiti nikilawa kuambilelia kuambia saile na nusu sia wio pa Mutongwe TV ngwatanio ya mukamba. Ni tuamino thiumo ni twaciogeria minisa utalii na nyamusi ya kithekani Dr. Alfred Nganga Mutua cia kana mubia wake no batha silingi milioni yana yimwe kwikithia wiyo ithekani cia kusobea nyamusi ya kithekani ne kana kubetanga nyamuisu kubulana na NND inge Mutua no miamwia kwa mawabisa ma KWS maguthwenzo ucio ndila cia milioni cia NND ayacia kana serikali ne kuandika mawabisa mainyi bangili mwana mana 5 ma game watani wa kwita na NND kumana na mathina ma nyamusi ya kithekani Ken. Dr. Alfred Mutua ulona saku yumetokio kuthukumata minister wa maundu ma nyamusi ya kithekani vanthi ya Kenya no weta Mauvoo waketa utenga silingi milioni ya naimwe kwikia wiyo wa stima kufathana NND na nzo. Uwekato wa malonyangi kivathoko nyoma 10 na ngusanisio kati wa NND na nyamusi ya kithekani kaunti ni cia Makueni, Kitui na Machakos. Kuna kilomita 65 kutoka Masongeleni mpaka Nganzi. Ni Nganzi kana Nganzi. Nganzi line. Hiyo tuko na ile shilingi 50 million ambayo iko tayari ya kuanza hiyo kazi na namwambia DG kuja kwa ofisi yangu Wednesday na hiyo document niweke sahihi ufanye procurement chapter. Ndio hiyo kazi ianze. Alafu kuna kilomita 70 kutoka Ngiluni mpaka Masongeleni na hiyo inahitaji 100 million na niko na mkutano ya allocate pesa kuanzia next month. Nita allocate 100 million by end of next month tuanze procurement hiyo kazi ianze. Kufikia mwaka mpya mtakuwa mnaona why inaanza kutengenezwa na kazi inaendelea. Sababu ya procurement. Hii story ishe kabisa, si ndio? Tuache kuvutana nayo.
Gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior na Kithingi Lilondo enendhema isiosia Masongaleni na Mutito wa Ndina Kibwezi kwa jumla mathini tonenzo. Aiweta mali na miati ni mingi ya kaunti ya Makueni na serikali ya Gareta siithitu ili kangalamani ya mathiko masivitali ni na kuevaine ndhelamo wawa kumewa na kuyewa maleumo nenzo Kwa simu yangu na simu ya mheshimiwa na wale wengine utapata picha ya ndovu 3 ambazo zilipigwa picha jana majuzi. Zinatembea tu. Na tukiwaarifu waje watachukua karibu siku 3. Tukiwaambia tutawaekea ndege mafuta, hiyo ndege haionekani. Ile ndege tumekuja mimi na wewe ndio hiyo ndege inafaa kuja kuvuguza hizo nzou ambazo zinatembea huko. Eneo hii ambayo inaitwa Ngainderia. Hao watu mimi najua ni nani waleta hapa. That was 1954. And they order. Kibat. Mr. Kibat. Unaona eti vina COVID. So hakuna vile tutakuwa sasa between sisi na watu wa KWS wanasema tuko porini. Muyumbo wa Kibwezi West Mwengi Mutuse na kiwera serikali taye na kianda kinene komando usungi wa kutoa nzoi kwa enendhema Kibwezi East na Kibwezi West. Hii mambo ya fence kutoka Masongaleni wa Ndei tutaipeleka mpaka Kibwezi West huko Kiaoni, ndio ndovu wakuwa hawana mahali pa kuvukia kuja kwa wananchi. Ama namna gani? Pili, tuseme kwamba wale watu wetu wameuliwa, wale watu wetu ambao chakula chao kimeharibiwa na ndovu, wale watu wetu ambao wameumizwa na wamefill forms na wajalipwa pesa yao. Mheshimiwa, uongeze watu wetu wa Kibwezi West na Kibwezi East are suffering. Hii mambo ya pesa kama 10 nimesikia sasa umepata about 10 billion. Hiyo weka hapa bilioni 1 tumalizane na watu wetu. Kila mtu apate pesa yake, wanyama wakae huko, watu wakae hapa, alafu tusonge mbele. Kufikia OU andoratu ni mawaito ni nzo isionesia Kibwezi va kaunti ya Makueni na mavithukia manzo bala mwito ele maendea kukitia mathayo mosi vitali ni wa Makindu lawe kaunti ni ikumana na kuvithukiwa na kuangwa ni nzo wasi wa maleume undani na mali ingi utatalanywa kumana na nzo ila siithitu ikela kuma mututuno wa namo wa Savom. Ndilivotia Mutongo TV kuma Mutito wa Ndei kaunti ya Makueni. Nyoneta wa Ken Mulinge. Ni sawa Ken tuisonga na mbe silanga wa kwa guyo uto ni matungulo ni umakati wa masilanga ala manenga ya utalo munene wa enendeki uo ati osilanga uno uto na kwithi wa utatethia enendhebi ndane yukite edwandu isobewa uone kwena na enendhisio ii alame kwa asiaba ii ibinda ona yumwe silanga wabukuwa na yu ni wende na yime kule serikali ya kaunti ya Masako kubukuwa Boniface Mutesia nukutweleze. Laine ndema neteleta munone kuvukua silanga oyo evindane ila kutana inambua na yuma ukule maende na umekumbila undu silanga utonya uketha kiukingi evindane yambua kwethwa wena ndaka mbingi katika na muthanga Nditona kwatisia muno evukuwe evindane ila keguke na ikenangala na yino ndu keguke kilikile tuyona tita zevukuwa kwa evinda ze ndio tukule serikali ya county kwa ndai ya muno ngaba na wabina eka nabikilia kuka kututsia ubisia silange kana kutubukuya na isisia muno ebinda dila silange no kegukeke othelanga atutumie matinga moke matubukuya nundu thithina kila mukona bane mutondo kaluka mukona bano kanini ende kawisoete mutondo muthei ukalikabo withio na nduthela kuku ibika kati ni mutondo muthei. Amwema wa maiweta kwithwa silanga uyu walikile muthanga katikati kiuna utungu ngalemwe evinda itanaendea kana mbua kuingivanga ukavukua na kuvetwa muthanga no kana makethe kiwi vindane ya mbua kila matonya ukitumia vindane ya munyao ila kivo kwa uyu maiweta kana kisa utumike vinda ya saa na tiki sio kwa utumiwo kiwu kiwu yana na undu nene no bate mwangalimwe nundu ipesi ni nene kivuke katungwa ngali mwe na tuibuku silange nundu kila kiboy mutondo na ikivuke imana ikivuke nini ona ngombe si ule nundu kina yelo kina muke kwanza ona ukathamba kyo ne kukwatio yukila kibo tuenda ethani batone kana fatumo matinga kivuke tungonga mutondo tungonga limwe na tuite masilanga nundu niona ona zino bate meke nundu
ko ila ko uswa ila buya kuwa kuswe kika tuika bugo wa silange yuki la ngona ke mana ngale no ne silanga inene onaza ne babika mu wabila no bikaba evi angali mwana itungo ekiwo angali lenge ibuko kutubuko yangali mwe nundu ngali mwenye na mwana watato sisi angali ya no yukilwe kiwo kike katungo kana kikatewa nundu outlet yayo ni usuye mutondo inlet yibo na na outlet yuko uba ikiwo kiuka na kutoa na kuikala chuka na kiiveta iyo kinini kila kinaevo evindani ya munyao ni choma na tumeiye na chatambe cha imusianema na emengi kuleo vanda miunda yo kutiwa yemithei kuvika ila metelete okwatambua yuke na joka je jumete nondo je kwithano silango sino nangalile byo atuna na mana tunateseka na mwakati wa memea yito ya mbemba mboso imwesia na imwetwa kana sinondo kigwecha thela ona cheindo tu inacho ila kinoki na kinabita nundu ni usuye mutondo ko tuyo mukule kwa ndai ya ndo Machakos County twambie na governor witu wabina atubukuye silanga atusaobisie atufenzie na itunenga mutalatala ola twaileika undu wani manundu unambe uyo na thinayo watato sisia ukameola wikuo na umu juu twakita ukulia kwa ndai ya aumele omwek ati yebindano yembwa yende na kuwa atutavye silanga yitu tuambie ndi serikali ya Masako wetu makulia moka matubuko ya silanga eno no silanga eno ningo ne yae saubukua ne kabukua no twitha tuyithi tuyima miunde no twitha tuyibanda sindu situ syamboka kila kindu chonde withia ithi tuyinanza tukabukwa silanga eno silanga uyo numo kwati tunutalo munene wa nende mwenye vambe wangilile otwiki wathukanya maile unyaiki kiwe kuma silanga ni uyo kwithwa neo mwakati wa masilanga la manene meisi onithi gelanga luko kadhana kiwe kino kethi kadhana ikienda na nikitera sianu makadhana na kienda anga lukwenu kathina kugu tukwita kwamba mwiso na ngo kwezu na no chai fa muingo be bandu ya isi kitona kuthi na no chambate utoni uyonge wa yulu Catholic mweso skulu naku keka iskulu katete skulu na keka kuna buya mwingi na silangero ni nene na nengo ane yatene neka bukua ni hotelia kisioke kaundini ya Masako nyeni tobuni mutisia Tusio kama kweni ene ndimu no alamesi imani nimendeka kwitha metho windani yimbwe yeteletwe kwambia kuwa ikamaite misio ya kutukiwa ni nguka cia mithanga na ingi alama twanie na mbusi baikithia kana maina kila mbusi isu sie na kiwuo nikenda kwibathana na misio ya mbua neto isia neno ni muyumbe wa county ya Makueni Mwanduros musio evindane leko manete na NND sokoni wa munjane mbitini wadi county ya Makueni cha dini cha kunenga yema na ibila kikundi cha munjane welfare association wala wathuthia kikundi ki kutumia yema yeu kongela ukwati wa ngwatanio isu aimenda kwa mandhanzia inge kongelanga ukwati wa kikundi cho Ken inene ya sokoni wa munjani ulawi Sultana Mood County ya Makueni Mondros mosioni wa kulienende alama tuwani na mbusi na matuete siemani kwisovya vanene vindani ya mbua ya mbisi kukuna oti mwesi ukite tuizo tuwa tayari yo kuka yo lea kuka lakini wanayuka hizo ichao tuwe tayari nundu kutu kalani siemani nikuthi ana landslide uno wanambua yewo muno kona muthanga watiuka nitwele kutha tuyangalifu muno na kingi mbo mutumia waku no samanga agatukiwa tafadhali tubya kila mo na weko mutetia akogatire moni fencing then ni nethele nikendaweze kwithia na sala wakolo kunda ni mwe wa maitu ona mwana waku no bono nyusa tafadhali mukanie kuthino tuko nundu mbuzi ni kuingivya kivuo kwikese kwase mwana kana twase atumia na ipetisia kwa tukiwa musio ingia yenda nende kwose vuso kuyombanesia mbua kuvanda maleu na kuvanda meti kwa wingi tupanda kana mbuye no yukite tumyose kana ni ya wathimu tia kuka kwana uweze kwithe ni twabwata umikia lakini kuna tukuona mithanga itono tiuka ila losiko za kwithia ni twaumabuse kwithe twathamia bandu bangi nikenda tukakwate misio na tuwe kwa family tubiwe ni chao ni muthanga ninase
kila kingi nikana gavana witu nuturabiche muno tupande miti isu tafadhali bwana no tuhakikishe ni twabanda miti uweze kuide nundo na gavana yetu tupande miti tuyo banda mundani kwake webanda kwake panda miti nikende tutege tyo uneni wa musio woka kavinani kala wanengana yema yekwa ikundi ya Munjani Welfare Association nikana kuendea kuyukila kiukwati bala wenda kikundi ke na ikundingi kuendea kumandhansia kifothokanyo sia kwiyongelela ukwati aiwira tawiyu mete kutethesi ikundi ina siento kifothokanyo sia kumetethesya kuongela ukwati wo ni mwambitia itangi lakini mudabidile tangi naswania ni chao kingi kitu no mwete mbesa nundu nini sio mwende ya mukesi wa Twitter yingi tuke kumanda tuikwata ngangali ya kwa maiti ata lela mwetu tukoka nundu nombaka tubithowe weze kwethia kindu chambie kuma 1983 oije legezo chunga masiangali ya chuvaya ikombo nandu kana mugaikuya mwiwengi nini sikana pundi bo tuendete na mwezi wania ingi mathikoni ni kwisa wale na kila kiaraka mituki ni chu weze kwethia catering ni yekwa ni kikundi ki munenga na service sionde Delivoti ya Mutongo TV kuma Munjani Sultan Ahmed County ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinga Tuma Munjani tuithi mutamo MC ya mutamo kibuya kitui cha ithio David Munyao umunthe ni wambe isendamboka ya kuthio kama skulu ne ma musingi wodi ne su kuthuthia amanyiwa mbe wangili umwe alametelete mutiani wa muthia wa KCPE vamwe na kumanenga sindu cia batasi ya kwika mutiani o ainena na ndiki ma Mauvoo Munyao easia kana kumana na ucha mwingi isione cia ukamba pena bata wa ndongo ikukwata mbau kisomo bala wathana kukwata mbau amanyiwe 10 kila skulu ne alamekwika na sandeni wa mutiani wa KCPE mwakane o kumombania mailika class cha form 1 mwakani tuendete Honest Machalo tuelesia MC award ya Mutomo Kibwea ile kitu cha ithio David Munyauka na masako no ambe CSS ya kunenga ne sindu cia batasi ya kwika mutiani kuya manyuangili omwe ya ne 50 na ele kuma ward ni esu ndambokela ya ambe cia omonde ikwa mithenya 3 vale MCA o mana timu yake makwithia maithio kana kuthuthia manyua aya kwikanesa mana kunenga no tethio masako enena na ndeki mama vote na weseso ya omonde no awetakana kumana no cha mwingi isione mbingi ward ni ikumya no osietambia ya kumbanya amanyua aya na kwithia ethe to akiko kila mwaka ninanzisia SSO ya kunengesiana ila si class 8 geometrical set ila itumika kwa kweka hesabu na siana ila si utethekani geometrical set ino ni siana sionze ila si class 8 sia Mutomo Kibwea ward ila ambapo ni siana ngilio mwe ya nemwe na 50 na ile masako no amende amanywa kwikanesa mutiani ni wovala haweta kana amanywa 10 kuma kila skulu na alama kwikanesa nthini wa mutiani wa muthi wa class cha nyanya no kwithia imatethesya kumambanya kulika class cha form 1 katika mwango usu siamina class 8 no za kila skulu siana 10 ila siambe ngwinenge masandu kuma kuthi form 1 kumwe no munzi twatembea skulu ila nabika twa mawish well nundu wa mutiani lawo ukite na mambia kana nimobika kuthikanesa na mambia kana nundu wa masandu kwazu nimobika kungangana kila umwe ethwe katika the top 10 ani amama amanywa alama avikana kutetheka na geometrical sets kuma kwi MCA balama amatha kwikanesa nthini wa mutiani wa ola metelete chuma twathi thanking our sir here by giving us these gifts. He has really brought joy on us. May God bless you more years of leadership in this county, and we promise we'll pass the KCP exam with the flying colors, and we will try our best to emerge number 1 in Kitui County and if possible in Kenya. Tunakushukuru sana na tunaamini tutapita mbele ya tutapita hata Kenya yote tutakuwa number 1. On behalf of the pupils, class 8 pupils, and also the head teacher and also all the other teachers, I thank MCA Mutomo Kibwea Ward. I thank our honorable MCA David Masako for bringing us the geometrical sets which will be doing them the exam on the KCP. I thank him and may God bless him. We thank you for providing us with sets and we are sure that we shall pass.
na mwalimu mama skulu kautale MCA wathiuka na matungamo vya miweta kana amanywa hingi momete mesini mevinyeki ukwati na kwemani kuthoa geometrical sets na yumena mwiki wa amanywa aya na alama akwato tedio ni makufikiana kwikane something wa mutiani wo na kwa niaba ya sima mutomo kwa niaba ya sima muti mheshimiwa twatene Muveya nikondwa kutu support na kunenge sia ni set na sia ino ni wasieka nesa na ngaini kwethi kukwathima nundu pe musi ute atona kwa afford set na ni waite set isu ano kondwa kwitha withite wina utethio ona meka mutiani we manengo na masanduku nenda kwa sene Muveya ono tambeto kumaua na mbeza sia kwa masanduku sika ela twitha tuisomethia ni twitha na challenges na challenges izu uka kwiminela watu nenga set ino sia mutiani siana ni sitha itena sio kwa utu na Muveya munene masa kwethito inengane masanduku kwa amanywa alama mina class cha nyanya na kwikanesa mwana kunengane geometrical sets kwa amanywa ma class cha nyanya ala metelete mutiani tanzia muya kukwata mboke somo kindu kila chele kwoswa tangele kanyoni atongo ya langi na kutethesia amanywa ala momite mesieni la mevinye kukwata kisomo. Thank you MCA for the sets. We promise that we'll pass very well in mathematics, same in other subjects. Thank you for the promise of the gift of. Dilivota Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma motomo ila ikitui cha ithio va kauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo.